Joj. Ljudi, koji ste tim? Smo isti tim, nismo isti tim, mora se prebaciti, ne mogu. Uspio sam. Dobro, neću s tobom, Marko. Što mi ovdje nije jasno? Mobility hit iza nas. Mobility hit ovom, Rankoviću. Tenku. Okej, čekaj, ne padam na pešadije. Idem. Ovdje je okej, ajmo dalje, opet na deltu, a? Svuda ih imate. Iza nas, već ćemo gađu. Ovdje mi treba jedan RPG. Ah, fuck. Imam ja. Gore je tank iznad Charlija. Mislim da možda se pogodio da Mislim da do. ima pešadija, nema. Down tank. Ovo buši gdje ovaj leži. Dole, koliko ima. Ovi naši ništa ne gledaju. Šta si bio? A ništa, puštam. Jebi ga, nisi stigao. Tvoj kit. Levi. Može to nekako pogodi ovdje možda. Kako sam ga promašio?
Ah. Malo što je noguje. Ja na delti. Tehće bijemo trebali za kampom u zastavu. Jao, bre. A gdje su naše baze? Alfa, Bravo, gdje je naša baza? A da, Alfa, bravo. Koji to bird down? Alfa otpada. Ah, jebeo mu. Već sam ušao animaciju. Walter, ti si živ, šta ležiš tu? Još jedan med paket. Ja nisam ni vidio da sam još živio, Peću. Hvala. Nema čemu. Jel ga? Mada. Ej, jebemo. Žive još? Evo ga. Evo, ovaj jedan što mene ubio pao. To njega i traži. Tank. Aj na mene. Hoću. Inženjer mi treba. AP tank. Ajde, Vosi. Hajde. Koliko ih imamo sada? Trebalo pomognemo oko Delte, čini mi se tamo. Pa, nego... Evo mi vi tu. Zato sam i krenuo. Leđe jedan vaš. Evo ga spotovan. Nama ispred nosa. Šta bi... Četiri.
Zerko Još leži, pao. još je tu živ. To je nešto mi... Aj ti je mat. Ovdje nezgodno, ovdje im je mislim spawn ako se spawnuju. Pa naše zastav. Pa zato sve otišao. A da, ali nego ovdje camper heaven i bradišći. Alfa pada ako neko se spawnuje. Ja sam već na... Neki ide Charlie. Što ne znam da pogađam s ovim stolom. Može se. Ali što je Gotov. dosta. Nice. Evo po Alfu uzet će nam LAV. Evo idem naprijed. Imaš Ranković ispred tebe, dvoje čini mi se. Evo Brava iza nas pada. Kampujem Alfu. Je li LAV naš ili nije? Nije. Uzeli su nam LAV. Alfa. Ide u krug, Bravo. Levi. Delta pada. LAV je gotov. Neka čast. I šta ga ih ima. Ima ih na Bravo još. Ja sam i ginem. Odakle je LAV sad ovdje? Gdje vam je šta Ja. Jedan health most, svaka čast. Evo ću šopi nego ništa. Evo, na Alfi nam opet uzišao. Idemo Alfu. Nego mene spawnulo ovdje boga iza nogu. Ali je možda nekako spoti. Otišao na Bravo. A, promaši ga 2 puta. Gdje je taj Rankovića? Pa ušao tamo stane. Ja sam low. Pobjegu što se... Ajme da uzmemo Bravo, ajde u naši ekipu. Definitivno. Nešto slao pat. Joj, spas. Jebe, evo ga ovdje nam je htio. Gotov, mrtav. Sad sam inženjer, šteta. Mi smo njima upravili tank, vidiš, oni nama je Dvoje Bravo iza kuće, odnosno ovoj kući ka Bravi, Delta Charlie, eto. Down. Još dvoje unutra da je izgradi. Tu sam dvojicu nek još. Ja gorim nekoga tu. Još to je živ je bio mater. Jeste još živ. Veseli je bio mater. Alfa pada. Idemo Delta sada. Malo ovdje za Delta Charlie.
Oj. Leži jedan flag range. A ima ih s polja dosta. Tako je, gađa, gledaj. Gde je taj Valter? Evo vam to ovim tankom. Ima suppressor. Ubio. Ja mogu skinem. Ne, ne vredi. Izvinjavam se. I ovamo desno. Mašine. Ple. Aj, jebem, ali sam se ja zeznao. Vidi. Živjeni Rankoviću. Još je na Charlie. Još uvek konektor jedan kampuje. Ja sam našao da je da uđem. Ima i na Charlie Bum! iznad. Ja sam ga skinuo. Govedno. A možda i ne. Jesi ga vidio Rankoviću? Jesu. Evo biš me. Kakav spawn ovo sad bio, jebate. Ima ih ispred vrata, ovdje na Charlie. Ništa vi mora siđe oni dole. Tank dobi. Idem Valter ka tebi, stići ću ovaj put. Ajde požuri, gledaj me tank, požuri. To. Hvala. Komši tank. Tank hit 20. Moj na krovu. Krov delta je minimum 1. I odakle me ubi sa Den 90. Oj, ja ih ne vidim. Gledam na pogrešnu stranu. A peš mi jebate, odakle mi pogodi? Naše! Dvojica.
Možda si još tu? Ide revive. Ovamo. Ide li bi? Da sad ja krenem. Da, svala. Konektor imamo sigurno. I što je ovaj iz Invictusa s nama, sad da li je dobar ili je samo prišao skoro. Nek bio dobar tim. U Charliesu. Vidim ga. Evo ga ulazi dole u Charlie. Aj jebe mu. Ja ga izmaši kao mu bara neka. Još znam da stoji tu. Je li još živ? Nije. Nema niko. Kako ne ubi? Joj, budala ima. Sjed bić. Dosta konektora. Joj, sam sebi što ti. Spona mene. Gotovo Charlie. Ima ih konektor, samo pazi Walter, gledaj tu malo to i pravac. Kako? Popravka jedna. Zato što te neko lokovao. Pa dobro, ali onu... A lokovo te neko bio i onda... Ima me levi ispred sad, vari, koliko god možeš. Hvala. Ajde ga stignemo. Mi u leđa. Na roof ima, na roof. Aha, ne znam ko. Dole. Što to gaći? Ej. Možda me variš čas ovdje ovdje. Hvala. Leži jedan na... Ja rušim krov. Štampima. Sad izvini. Ovdje su nas dosta kačali, znaš. Opet, možda uzmemo jedan. Dva do gojica, dva down gore. Pazi, mira. Ne znam kako nije pala. Evo sad je pao. Artiljerija ovo. Leđa, 12 sati. Iza ovog džipa. Još mine. Što radiš ovdje? Nešto me telo da me pogodi, ali ne znam baš šta. Ali hvala na kolu svakako.
Rime li ovaj spawn? Evo, gađa ti. A jebemo, ne mogu se spustim na... Spawn njihov tamo spotovan. Ušao unutra, da znaš. Sad će iza nas da se spone. Evo ga jedan. Tu je negdje ovaj. Ajde, vozi na B. Sad te kada se nešto i mučimo, a? Ide baš kako bi trebalo. To je naš. Možda ih ima još tu. I APC je kuće. Izašao. Ali ne vredi. Alfa napada i jebemo. Dole su. Vjerovatno, nego treba nam sad malo nekako da se oporavimo od ovoga. Naš. Sa leve. Uzadnje na sreći. Sad to ne znam. Ajde, jebimo mater, sad ću ovdje nadrljam ja. To je roof. Nije se čardio. Moram pokušam da pobegnem odavde, ali da li ću nekako uspjeti? Malo je znak pitanja. Ajde ovdje na blic. Imamo čapri za nas, znaš. Stani! Dobro. Gubi ga. Ko to taj? Ptičica vam ne ganja. Pa ja i jurim, ali ne mogu. Jedan baj iskočio. Poginuo. I odavaj. Ode Sa mnom ptičica. unutra, ptičica nas ganja. Zato smo ga gađali, Ranković i ja. Evo i vi nisam ga spotovao. Imaš u vodi ovdje još jedan. Ptičica. Dolazi nam ova, kako se zove. Možda variš ovdje ispod. Transport, ajde. Uzni, ej, LV. Ja žurim. Joj, jebe ga jedan ispred nas. Gotovo. Ništa. Ja sam pun, čekaj da vidimo sad većemo. Kako me gađaju? I tank me gađa, ubome tank. Ne znam to. Opet ga promaši.
To je to. Bravo. Ovdje da jedem nešto. Ajde, vidim se. Ajde. Ajde, čao. User disconnected from your channel.